салом шунавандагони азиз, имрӯз душанбе 15 июни 2020 сол инҷо студияи марказии радиои моҷир ва пахши мустақими барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро бо муҳимтарин таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистону ҷаҳон мустақиман мешунавед. 12 июни соли 2020 дар бинои котиботи созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Пекини ҷумҳурии мардумии Чин конфронси матбуотии котиби генералии созмони ҳамкории Шанхай Владимир Норов ба муносибати 19-умин солгарди таъсисёбии созмони ҳамкории Шанхай ва ҳисоботи солонаи фаъолияти созмон аз замони баргузории саммити Бишкек инҷониб доир гардид. ضمن نشست مطبوعاتی که در آن نمایندگان دائمی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در نزد کاتبات سازمان، دیپلمات‌های مسئول سفارتخانه‌های کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای، ناظران و شریکان گفتگو و دایره وسیع نمایندگان وسایل اخبار عامه شرکت داشتند. ولادیمیر نوروف اوید به سمت‌های گوناگون فعالیت سازمان و کارهای به سامان رسانیده آن در سمت رشد همکاری‌های سیاسی، حربی، امنیتی، اقتصادی و تجارتی و فرهنگی گومانیتاری در دایره سازمان همکاری شانگهای مسائل مبرم بین المللی از جمله مبارزه دستجمعانه بر ضد ویروس کووید 19 در سازمان حسابات داد. سالهای آخر اعتبار بین المللی سازمان شانگهای خیلی بالا رفت. تنها در رفت یک سال فعالیت این سازمان، کاتبات سازمانی همکاری شانگهای در بیش از 70 چهاربینی‌های بزرگ بین المللی و منطقوی شرکت داشتند. در این مرحله زیاد از 100 ملاقات فخری‌های کاتب گنرالی سازمان همکاری شانگهای با پرزیدنت‌ها، سروزیرها، وزیران کارهای خارجی، مدافع اقتصاد و نقلیات 60 کشور جهان و رهبران تشکیلات بین المللی دایر شد. این همه شهادت آن است که صدای سازمان همکاری شانگهای در فضای جهانی امروزه شنیده می شود و خیلی مهم است. قید داشته است ولادیمیر نوروف، کاتب گنرالی این سازمان. فعالیت پنجگانه شانگهای که در اساس سازشنامه‌ها بین جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی خیتای درباره تحکیم چاره‌های باوری در ساحه حربی در منطقه سرحد از سال 1996 و درباره اختصار مشترک قوه‌های مسلح در زمینه در منطقه سرحد از سال 1997 تشکیل شده بود، تا کرسی اساسی گذاشته است. 15 ایون سال 2001 در شهر شانگهای چین وفور سران دولت‌ها برگزار شد و در آن اظهارات مشترک درباره قبول جمهوری ازبکستان به پنجگانه شانگهای قبول گردیده، اعلامیه درباره تأسیس دادن سازمان همکاری شانگهای به امضا رسید. نوابسته از نو تأسیس بودند، طبق چینک‌های بین الخلقی سازمان همکاری شانگهای در دوام موجودیت خویش خود را همچون میدان با ثمر مبادله افکار، کارکرد موقع‌های مشترک و هماهنگ ساختن نقطه نظر گوناگون نشان داده، وابسته به طلبات زمان معاصر مقصد و وظیفه‌های داشته‌اش را تکمیل خواهد داد. تاکید داشته است ولادیمیر نوروف، کاتب گنرالی سازمان همکاری شانگهای. مهمترین خبرهای این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و نظر به تاجیکستان میکنیم. سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان به همه عائله‌های از سیل ضرر دیده ناحیه خراسان ولایت ختلان کمک رساند. خبر میدهد کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراژدنی جمهوری کمک به اهالی ضرر دیده ناحیه خراسان ولایت ختلان در شکل 67 تن سمنت که برای ساختمان از بناهای نو استقامتی پیش بینی شده است تشکیل کرده شده است. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان عمران حیدر، همچنین معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراژدنی فالکونیک محمد جان سلیمزاده شخصا به نمایندگان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت ختلان یاری بشردوستانه جانب پاکستان را سپاریدند. تجهیزات مخصوص و مواد مساله ساختمانی به منطقه ضرر دیده رسانیده شده. علاقه در جایهای اذیت آفت‌های طبیعی بخوف بنیاد منزل‌های ساکنان ضرر دیده آغاز گردید. باید قید کرد که جریان بنیاد بناهای نو استقامتی در ناحیه خراسان ولایت ختلان را حکومت جمهوری تاجیکستان به ذمه خود گرفته است. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در ولایت ختلان خبر داده بود که در قلمرو نوی که به ساکنان قطعه‌های زمین نزد حولگی تقسیم شده است، کارهای ساختمانی شب و روز ادامه دارند تا پیش از فرارسی هوای سرد ساکنان به منزل‌های زمانوی تامین کرده شوند.
хабарҳои ин соатаи тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман идома медиҳем ва аз тоҷикистон ба ӯзбекистони ҳамсоя меравем. чораҳои карантиниро дар ӯзбекистон то 1 августи соли равон тамдид карданд. комиссияи махсуси ҷумҳуриявӣ оид ба мубориза бо сирояти коронавирус дар ин замина қарори махсус қабул кардааст, менависад оҷонсии Фарғона. ҷараёни тақсимоти шаҳрҳо ва ноҳияҳо аз рӯи дараҷаи хатари эпидемиологӣ бо рангҳои сабз, зард ва сурх идома дошта, назорати санитарӣ ва гигиенӣ, пӯшидани ҳатмии ниқоби тиббӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва масофаи иҷтимоӣ то ҳол аз чораҳои қатъӣ ҷоришуда дар Ӯзбекистон боқӣ мемонад. корхонаҳо ва ташкилотое ки фаъолияти худро барқарор кардаанд, дар сурати ошкор кардани сирояти коронавирус дар байни кормандон хароҷоти нигоҳдории онҳоро дар карантин пардохт мекунанд. муассисаҳои тумактабии давлатӣ бо омодагӣ ба кушодани дарҳои худ ба санаи 1 август ҷараён дорад. корҳои безараргардонӣ низ дар ин самт тақвият дода шудааст. ҳамзамон аз 15 июн муассисаҳои ғайридавлатии томактабе ки дар минтақаҳои сабз ва зард ҷойгиранд кушода мешаванд, масъулият барои риояи маҳдудиятҳои карантинӣ ба зиммаи маъмурияти кӯдакистонҳо, волидайн ва парасторон гузошта мешавад. аз ҳафтаи оянда пайвасти роҳи оҳан дар байни минтақаҳои Ӯзбекистон ки ба минтақаҳои зарду сабз вобастаанд дубора барқарор мешавад. аз ҷумла мақомот ба ҳаракати қатораҳои баландсуръати афросиёб ба самти Тошканд, Самарқанд-Тошканд низ иҷозат хоҳанд дод. инчунин аз 15 июн хадамоти ҳавоӣ ба кишварҳое ки вазъи санитарӣ ва эпидемиологӣ мӯътадил доранд дубора барқарор карда мешавад. ба кишварҳои сабз, ҷопон, Кореяи ҷанубӣ, ҷумҳурии мардумии Чин ва Исроил дохил мешаванд ва онҳое ки аз ин кишварҳо бармегарданд, таҳти карантин фаро гирифта намешаванд. аз ҳудуди харитаи зард ки дар он давлатҳои Малайзия, Таиланд, Сингапур ва кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо дохил мешаванд, нафаре ба Ӯзбекистон баргардад, бояд дар тӯли 2 ҳафта дар карантини хонагӣ боқӣ монад. тавассути сарҳади Ӯзбекистон ба намояндагони корпусҳои дипломатӣ, мусофирони масири транзитӣ, шахсоне барои табобат сафар мекарда, таҳсил ё рафтан барои кор иҷозаи убур дода мешавад. парвозҳои содиротии чартерӣ барои баргардонидани шаҳрвандони Ӯзбекистон аз хориҷ бошад, тибқи ҷадвале ки қаблан тасдиқ шуда буд, сурат хоҳад гирифт. ва аз ӯзбекистон ба қазоқистон меравем. вазири тандурустии ҷумҳурии қазоқистон Элжан Биртановро бо нишонаҳои шадиди сирояти коронавирус бистарии бемористон карданд. айни замон вазири тандурустии қазоқистон дар яке аз беморхонаҳои бемориҳои сироятӣ дар шаҳри Нурсултон таҳти назорати табибон қарор дорад. ман маҷбурам хабари баъдеро интишор кунам ки озмоиши охирини ман барои коронавирус натиҷаи мусбӣ нишон дод. мутаассифона ин шакли асимптоматикӣ нест. аз ин рӯ ман дар беморхонаи касалиҳои сирояткунанда бистарӣ шудам, навиштааст Элжан Биртанов дар саҳифаи фейсбуки худ. вазири тандурустии қазоқистон қайд кардааст ки бо вуҷуди чораҳои қатъии санитарӣ ҳамеша хатари сирояти коронавирус вуҷуд дорад. онҳое ки ба ҳаёти ҷомеа фаъолияти ҳаррӯзаашон зарурат дорад, ин соҳибкорон, кормандони корхонаҳои истеҳсолии хӯроки омад, духтурон, кормандони ҳифзи ҳуқуқ, кормандони давлатӣ ва кормандони васоити ахбори омма мебошанд ки ҳар рӯз паи хидмати шаҳрвандон ҳастанд. аммо мутаассифона дар байни ин қишр хавфи сарзадани коронавирус зиёдтар ба назар мерасад, илова кардааст Элжан Биртанов. раҳбари вазорати тандурустӣ инчунин аз шаҳрвандони қазоқистон хостааст ки карантини шахсиро риоя кунанд ва тавсияҳои пешгирии сирояти коронавирусро мадди назар накунанд. агар шумо нишонаҳои аввали сироят, заъф, дарди сар, дарди гулӯ ва табларзаро дар худ эҳсос мекунед, фавран ба духтурон муроҷиат намоед, хулоса кардааст вазири тандурустии ҷумҳурии қазоқистон Элжан Биртанов. ва дар охир як хабаре низ аз тоҷикистон дорем. бармегардем ба тоҷикистон. ҳавои гарм ҳафтаи равон дар тоҷикистон боқӣ мемонад. дар баъзан маврид ҳарорати гармии ҳаво аз 42 дараҷа низ боло меравад, вале дар минтақаҳои гуногун боришот имконпазир аст. хабар медиҳад агентии обу ҳавошиносии ҷумҳурӣ.
ҳамин тавр дар ҷануби кишвар вилояти қатлон ҳарорати рӯзонаи ҳаво аз 37 то 42 дараҷа гарм шабона бошад. Дар ин минтақа ба таври назаррас ҳаво сардтар хоҳад шуд ва ҳарорат доира аз 18 то 23 дараҷа ва дар доманакӯҳҳо ҳамагӣ 11-16 дараҷа хунукиро фаро мегирад. дар душанбе ҳавои каме абрӣ дар назар аст, вале бидуни боришот. ҳарорат рӯзона дар пойтахт то 35 дараҷа мерасад. дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳаво абрист, боришоти борон пешгӯӣ мешавад. ҳарорати шабона 10-15, рӯзона 25-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар шарқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳаво сардтар гуфта мешавад. шабона 5 ва рӯзона то 18 дараҷа сардиро дар пай хоҳад дошт. дар вилояти Суғд бориши борон дар назар нест. ҳарорати ҳаво бошад то 37 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳаво тағйирёбанда шуда, борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. вазиши шамол бо суръати то 8 метр дар як сония имкон дорад. ҳарорат рӯзона то 39 дараҷа ва шабона то 16 дараҷа пешгӯӣ карда мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро рӯи мавҷи радиои Моҷир шундед. барномаҳои дигари моро дар рӯи мавҷи радио пайгирӣ кунед ва то соатҳои баъдӣ бо хабарҳои тоза. саломат бошед.